pravo nakuće dole ide ovo sve, ovaj tip. Ovdje ove izvale, ovaj auto. Mi smo pokušavali nešto tu lopatama, krmpovima, ali ne ide to, kakvi su, pogledajte vi auto. I ovo sad praktično dole sve ide nakuće. Evo iskamo doći ovamo, evo gore. Dajte mi zaustaviti ove odgoje u silu sa krenu. I ona se ovdje kroz ovaj usjek, kroz ovaj štrajbik, ona se sliva na dvije, tri strane, praktično ide vamo. Jedan dio, jedan ovamo. I evo markica od broja stabala. Evo ih, pospadale valjda onaj teške buke, dio tako.